Lupa. Taruh lupa. Nggak bener. Thumbnailnya nggak disiapin loh. Udah polosan aja kali ya. Ntar baru saya ini edit. Lah. Just stop your cry inside of the time. Yuk. Sambil nyari lawan. Sabar Pak, saya ini dulu thumbnail seperti biasa. Udah ada aja tuh yang komen tuh, siapa tuh? Gercep sekali Anda. Ntar lu Pak. Komen. Thumbnail dulu nih. Siapa itu? Upload thumbnail. Nggak bisa sih. Thumbnail. Nah, sabar Pak. Ntar saya baca kok chatnya. Saya upload thumbnail dulu. Kagak bisa sambil baca kagak bisa sambil chat. Anjir, ketemu divisi 1 gila. Dah. Yuk, mana nih? Siapa tadi tuh? Assalamualaikum. Oh iya, sebut aku dong. Si Piko ternyata. Sebut aku gimana sebutnya? Viko Hasnan 82. Ada 82-nya tuh. Udah. Yes, mantep Piko kesini lagi Piko. Aduh, buset lawannya Pak. Fix goal, Nakata, Patrick Vieira, Virgil van Dijk, Carles Puyol, Donnarumma. Ada Batistuta. Halo Bang, halo Valdi. Oh, Valdi itu kalau nggak salah Dodo. Ya. Dodo. Iya, Dodo. Saya ingat. Dodo. Ya Kak, bener nggak? Dodo. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built. Saya paling live lagi minggu depan, Pak. Idyllic conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. It's quite a struggle to get in here. Points of access hard to come by, and an awful lot of people gathering to get through the gates. But regardless of that, there's a great feel here and much excitement for the game ahead. The Emirates awash with red and white, a sea of Arsenal, just as you would anticipate. The action has already started. Alah, jago kan nih orang kan, tuh kan. Cok. Baru mulai ini udah kesikat aja sama orang divisi 1. Ini orang divisi 1 loh by the way. Khan reacted well to the initial effort but couldn't get it right out of the danger area. Well, they say all goalkeepers are crazy and after that maybe there's some truth in it. Batistuta ke belakang. Bagus Wirtz. Mon. Chance to break. Ya. Inzaghi masuk. Otavio. Flashes it across. And that's been levered clear. Almatin sih ya? Oh enggak deh, Almatin ya, kagak ada nama-nama lainnya. Romario gives his colleague a guilty look. Yeah, the idea was right, the delivery wasn't. They can revisit that further on. Kirain kan ada apa namanya akun kedua gitu, Pak. And it's Batistuta. Pelanggaran nggak tuh? Oh enggak. Ya, gila nih orang. Buset, lihat nggak? Shotnya itu Pak.
again. They simply do not know what has hit them. Ayolah. Masa? That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. So that's two now without reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Bener. Çalhanoğlu. Tuh, gila. That's clear cut. Passing-passingnya. It's a free kick. Ini orang satu ya? Oh, he's taken it. Gila, jago banget orang, iya kan? And it's Romario. Apa, Pak? Ini divisi 1 dia main. Berarti udah nggak ada promosi-promosi lagi dia. Udah tinggal push rating doang. Otavio. Aih, Gets over and buset. intercepts. Gimana itu konsepnya, Batistuta. Tidak hatam banget Pak main PES, Pak. Gila. Pemain bagus, jago pula. Kayak mana? Romario deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. Aduh, ngerti main lagi tuh dia tuh. Kayak gini. Biasanya kan gak dijaga nih Neymarnya. Batistuta. There's the hit. Bener-bener. Abandon aja lah. Abandon aja lah ntar lah. Udah nyerah lah. Kalau sampai ke bantai enggak, saya nggak mau ke bantai lagi, Pak. Yuk. Corner. Romario. Buset. Virgilnya bisa di depan kayak gitu. Batistuta. Masuk kayak gitu ya. Wah, gila nih orang. Hah, sumpah gila Pak nih orang, Pak. Baru banget mulai. Masa ketemu lawan kayak gini, divisi 1 lagi. Rusak ini football. Ya. Neymar. Yes. Terus counter terus. Yuk. Bagus. Otavio. Astaga. Kok gitu? Ampun. Golnya Pak, lihat Pak, kok gitu Pak Rikonnya. Ke tengah kayak gitu Otavio. Ya ampun. Bener-bener loh. Sekalinya dapat peluang, aduh. Ini harus satu peluang gol nih. Nggak bisa nih buang-buang peluang kayak tadi nih. Alah. Bagus. Alah, salah. Terlalu buru-buru tadi. Bagus Partey. Aduh, buset. Udah Pak. Larinya kenceng-kenceng, iya kan? Pemainnya bagus. Orangnya jago mainnya. Tuh gila, kok tahu aja aku mau umpan ke situ. Ya, udahlah. Lihat, Batistuta. Iya dah. Udah ya, Anda divisi 1 udah. Saya divisi 4. Bisa gitu ya bolanya. Bang, di PES lu ada ikonik legend, Pak. Kalau di eFootball, astaga. Adanya legend. Ikonik gak ada deh. Satu menit 37, 5-0 sampai berapa deh? Saya liatin deh mau berapa. Yo, ikutin sini, mau berapa sih Anda ngebantai orang? Virgil pula. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Buset. Played out towards the right wing. Ayo, Inzaghi. And it's hoisted clear. Enggak ada pemain, Pak. Lihat, Pak. Di tengah nggak ada pemain. Lini 2. Udah lihat. Larinya kayak dikejar maling. Iya, loh. Iya, gocek. Iya. Gila nih, iya kan. Babak pertama aja belum kelar, Pak. Ini, Pak. Kayak mana? Mau kayak mana lagi? Neymar bagus.
Roberto Carlos. Ayolah. Gol lah, cetak gol lah, ayolah. Well, having that sort of player in your side is reassuring Astaga, because the susah rest of the team kali. knows he can make his influence count. Defense-nya juga bagus. Bang, tadi siang lu live kagak, Pak? Kagak live dari siang. Ntar seminggu ke depan juga kagak live ini. That's been intercepted. Tahu lah, mau ngapain lah ya. That is going to be the final action of the first half. Seminggu ke depan juga kagak that live. flew by. It was breathless stuff. It's been one-way traffic here after the first 45 minutes. A relentless barrage that looks set to continue. Set. Already up and running for the second half. Hehehehe. Arsenal didn't have a great first half. They need a change of fortune. Fitz. Coba. Tuh, ya Allah. Resolute defending there. Bener-bener. Calhanoglu. And that Bagus, Partey. interception was most Dapat. necessary. Dapat, nice. Now it's Partey. Inzaghi. Nice. Neymar, come on. Oh, he's onto this. Tries a shot. Kok nggak masuk? Tuh, Pak. A reprieve. Kayak mana caranya? Perhaps momentary. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Maulizan. Gets away from his Waalaikumsalam. opponents. Halo. Good spot. He's Wah, seen the gila run. nih orang, Pak. Sumpah. Visinya tuh halo, Bang. Iya, ada Rasya lagi. Very different outcome there. And Nggak that was mudik, just ya? poor decision making and a weak execution. Tuh. No, that's been intercepted. Gila nih orang. Sumpah, lawannya gila, Van Pak. Dijk. Lawannya gila ini. Kimpembe. Wah, Well timed. Excellent Waduh. interception. ngaco lawannya ngaco. Saw that coming. And the shot. Udah abandon dah, udah. Enggak bakal menang ini, Pak. Udah. How many? Ngaco nih orang. Just how many? Tahu The goals mainnya in pakai APD class udah is abandon, fast. dah. It's Cukup a deh. mass exodus now. Udah 6-0 cukup. Sections of the Udah nggak ada stadium lagi, are leaving in udah. droves. Abandon. Apaan, Pak? Baru mulai, udah kena 6-0 aja. Heran gue. Baru mulai loh. Ketemu divisi 1, saya divisi 4. Masa kalah aja ya gimana ya? Ketemu pro player, Pak. Divisi 1, saya divisi 4. Udah gila itu orang bener. Adalah dia main kayak gitu, nggak ada ngalah-ngalahnya sama divisi 4. Niat banget mainnya, padahal lawannya sama divisi 4, Pak. Anak baru lagi di PES kan. Gila, tadi yang nonton 4 sekarang jadi 2 ya, nggak apa-apa, Bro. Biasanya juga gitu, Kak. Biasanya juga gitu kok. Santai aja. Ntar juga pada datang. Emang harus ini, Pak, harus apa namanya, live streamnya dilamain emang. Kalau live stream cuma sejam tuh kagak resep, orang nggak bakal datang, keburu kelar. Biasanya 1 jam pertama tuh orang pada datang, 1 jam kedua baru mulai rame tuh sampai akhir udah sepi. Kalau jam-jam terakhir, menit-menit terakhir, 30 menit terakhir udah sepi deh. Astaga, lihat deh musuhnya deh kayak gimana deh itu deh. Samuel Eto'o, Filippo Inzaghi, Kevin De Bruyne, Frankie De Jong, Patrick Vieira, Xavi Hernandez, David Alaba, Marquinhos, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Donnarumma. Kan rada gila emang musuhnya, Pak. Sumpah dari tadi dikasih musuh kayak gini. Divisi berapa tadi itu musuh tuh? Ntar lo. Tadi tuh musuh divisi berapa, Pak? Lihat nggak tadi? Oh, divisi 4 aman. Ayo. Aduh, gila. Orang bisa bagus-bagus ya pemainnya ya? Hah? Kok bisa bagus-bagus pemain? Gara-gara ininya judulnya Sia kali ya. Jadi kebantai gini.
this most pleasant evening. Ya. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great Semoga kali expectation, ini bisa ngelawan. excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions. Ya. Conditions which are certainly playing their part in creating Lah. a glorious ambience. Promosi yuk. It's quite a struggle Ayo. to get in here. Points of access hard to come by, and an awful lot of people gathering to get through the gates. Gol nih, ayo. Regardless Let's of go. that, there's a great feel here. Cor. There's the shot. Astagfirullah. Oh, no shortage of Bang, confidence sebut there. nama aku. Filippo Siapa Inzaghi itu, Pak? really has just learned the lesson there. Madaina Your focus Baiti. cannot lapse, even Madaina slightly. Baiti. Halo. Nah. Neymar. Lagi. Aduh. Tries to get it Kirain clear. masuk. Kirain apa itu? Bayern Ayolah. Munich can start a counter here. Samuel Eto'o. Lari. Great defending, strong and determined. Aduh, gila. Kok bisa gitu ya dia ya? Nice. Ayo Frankie. And it's Neymar. Now it's Inzaghi. Eh, Oh, he's through the middle. And he's on his way. ya And that's ampun. a fine challenge. Gitu-gitu susah banget ya. Xavi. Kalah lari mulu pemain saya. Xavi Hernandez. It's De Bruyne. De Bruyne. Kevin De Taken Bruyne. off it, that's really well played. Out loh. Keluar loh bolanya loh. Menang ini. Sumpah kali ini menang, Pak. Percaya nggak percaya? De Jong. Ya ampun, Marquinhos. Marquinhos. Ya kan? Ya. Ya Force it bagus. through. Well, it's a move of great promise, but will it really Astaga. prove productive? Plenty of appeals, but Yeah. the referee is not interested. Bisa ya gitu ya, jatuh kayak De gitu ya. Bruyne. Rada konyol cuma ya sudahlah. Cuma ini lawannya kayaknya nggak sesadis yang tadi deh. Wirtz. Nggak terlalu sadis, Pak. Mbappe. Kylian Mbappe. De Bruyne. Siapa Xavi? And here's Eto'o. Samuel Eto'o. Kevin lagi. Eto'o. Mbappe. Good read, needed Untung to aja. be. Mbappe ini kenceng nih larinya nih. Set. Otavio. Bagus, one two. Now Ayo it's one two lagi. Otavio. Now it's Inzaghi. Ya, bagus. Otavio. Come on. Now it's Wirtz. Ya, bagus banget itu Interesting gila. ball. Now it's Otavio. Neymar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. FA Indonesia nggak kerasa mau lebaran. Iya. Senin kan lebaran kan? De Jong. Lebaran Senin kan ya? Still goalless at the moment. Kalian ngikutin yang mana? Yang Muhammadiyah atau yang ini? Now it's NU. Eto'o. Well seen. Saw that coming. Neymar. Alamak. And it's De Bruyne. Good spot. He's seen Wah, the run. gila nih Mbappe, Pak. Can he finish? Wah, Goal! nggak, masih ada harapan. Bayern Munich! Saya melihat masih ada harapan di sini. And that will Santai surely aja, go jadi down santai as aja. one of the easiest goals he NU lah Bang, iya kan? could ever NU kan? Well, it's Berarti great kalau damage NU on the Senin part kan ya? of that defense, Peter, that he was allowed so much time and space. But I think you have to give credit where it's due, and it was a brilliant Ya. setup and finish. Yuk. Bagus. Bayern Yes. Munich for first blood Bahkan here. dari tadi saya nyerang mulu, Yeah, tapi they know there's plenty of work bola left in kagak this masuk-masuk one, Peter, before ini. they can actually say that the job is over. Wirtz. Weird flashing. Astaga, itu tangan siapa, And Pak? again the keeper stands strong. Yeah, well, he Kipernya won't be happy with some of the rada-rada nih, defending in bener-bener front nih. of him. He can hold his head high. That was a fantastic Bang, kalau stop. lebarannya lebaran kedua, iya Selasa, betul. That's been levered Kalau lebaran clear. kedua, Bayern lebaran Munich pertamanya can Senin. counter promptly here. Tomiyasu, ayo kejar. Tomiyasu itu cuma De Bruyne doang loh. Now it's Eto'o. Eto'o bagus. Astaga. Dear, less said about that pass the Ayo ball. dong. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Samuel Eto'o. Ya. Ngapain dia? Showing good feet. Terus. The ball is loose and the chase is on. A well Bagus, played. Ings. Ya, counter ayo. Arsenal chance to counter attack now. Driving forward. Wirtz. Lari aja, Pak. He's in space and looking Ya, for ya, options. ya. Ayo, Neymar mana Neymar? Buka ruang dong. Astaga. Di dalam semua, Pak, pemainnya, Pak. Kagak ada yang Eto'o. naik. Could move up a gear here. He's through here.
Ya elah. Gini males banget nih. Bagus. Assalamualaikum saudara muslimku. Waalaikumsalam Bayu. Waalaikumsalam. Di channel jangan lupa di subscribe. Yes. Ayo ini lagi. Masuk. Ayolah, bisa lah, ayolah. Masa kalah mulu sih? Ayolah, jangan malu-maluin aja lu. Kalah. Yes, Florian. Ayo. Astaga. Inzaghi. Ampun. Saya udah subscribe pasti abang lupa saya, sumpah pak. Kamu jarang kesini ya, Yang sering-sering saya inget deh kalau yang sering dah. Yang sering-sering sini Sorjono, terus si Dodo, terus sama si ini siapa Rahpasya, terus siapa lagi ya? Fikri, Suhlon. Yang sering-sering kesini saya ingat pak. Aduh pelanggaran, bahaya nih begini nih. Pasang Ronaldo bang, saya tidak punya Ronaldo pak. Ronaldo mahal 400.000. Saya cuma punya duit 100.000. Saya sering tapi nggak terlalu sering soalnya saya subscriber oke. Sering-sering mampir. Ayo. Ini nggak susah lawannya sumpah. Apa saya aja yang bego atau lagi anyep aja ini? Kan. Alah nggak dapet kok nggak dapet sih? Ayolah, jangan gitulah. Buset. Kenapa itu pak? Waduh. Dapat dong itu. Fullback. Yes. Come on, Roberto Carlos, ya. Ya ampun. Main santai aja bang, sumpah. Kalau abang ingat Stanley itu Stanley, ya tahu kalau Stanley tahu. Ngomongnya saya belibet pak, sumpah. Stanley. Bang kalau mau teh air ke rumahku aja di Jakarta Barat. Enggak, makasih. Terima kasih. Terima kasih banyak atas tawarannya. Patrick Vieira, Samuel Eto'o. Gila nih orang, sumpah. Masa turun ke divisi 5 lagi sih? Ayolah, jangan turun lah. Apalagi turun. Ya ampun. Semua maju pak. Bagus. Balik, yes. Neymar. Bayern Munich are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending, at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Sabat. Udah ingat. Yang mana cuy? Stanley. Apa namanya? Ya dia nggak sering juga sih. Cuma beberapa kali doang. Kadang muncul, kadang hilang. Bang nggak mau THR dari gue dapat 500.000 dong? Enggak. Alhamdulillah, makasih. Masa saya harus ke Jakarta Barat dulu pak? Kalau ngasih THR mending di Sosiabas. Sosiabas di deskripsi. Ya mending gitu. Kalau mau ngasih THR.
Gue mau, tapi biaya transportasi. That's alert and sharp and very well played. Iya, Jakarta Barat jauh ya. Sumpah, Jakarta Pusat aja. Mbappe Firman, has a look to the possibilities, apa but in namanya, the end Tebet, it's fruitless. jauh pak. De Jong. Out to the left it goes. So what Alah, do they make Neymar of nggak, this? ini nggak Spread maju. out to the left. Sabar, tarik, ya, ya, Passing nice and neat. tabrakin semua pemainku. Xavi, who's made his mark on this game, now looking to orchestrate a counter. Coba kamu And it's tetangga, Eto'o. aku samperin rumahnya sekarang. Hendra is cut out. And there's his chance to lead the counter. Buset, It's run loose here. astaga, ayolah, masa begini sih? Baru sehari nggak main aja loh. Udah kayak bertahun-tahun nggak main. Oh, he's through the middle. Mbappe! Untung aja. It's off target Jakarta by Selatan quite a way. kan Jaksel, kalau Jakarta Barat apa Jabar. Kalau nggak salah Jabar. Jabar mah Jawa Barat pak. Apa ya? Jakarta Barat ya? Jatim Jawa Timur. Jakbar. Hah? Masa Jakbar? PES sama eFootball sama nggak bang? Sama. Sama PES sama eFootball sama. Cuma kalau yang di mobile namanya masih masih PES. Kalau yang di PS sudah eFootball. Aslinya tempat tinggalku di Medan, pindah gara-gara disuruh pindah ke Jakarta. Oh, berarti Anda apa namanya? Apa ya namanya? De Jong. Neymar. Apa sih namanya itu, rantau ya, anak rantau ya. Ya. Ayo Weird. Great chance. Bang, kalau fans MU orangnya sebenarnya kalau saya bukan fans MU pak. Saya bukan fans MU, alhamdulillah. Tuh saya apa namanya, Liverpool masih aman-aman aja soalnya. Filippo Inzaghi. Woi. Dia masih dapat aja, gila. Ayolah. Konami lah, berpihak sama saya lah, ayolah. Kita kalah loh dari tadi Konami. Gila si Ming sampai naik. Gila, nggak gol juga itu. Astaga. Lihat, nggak gol. Kenapa disuruh pindah tuh, ditanya tuh. Kenapa disuruh pindah, nggak gol. Iya pak, Anda tidak lihat dari tadi defense-nya dia kayak gimana, rapat kayak gitu. Buset, masang tembok Cina kayaknya. Gila, Ming sampai naik pak. Demi mendapatkan gol. Emang saya buat naik sih itu. Ya udah, tapi di counter hilang pak, lihat. Kenapa si Diong yang jadi? Bang, coba cosplay jadi Maguire lah ini. Lah ini apa kurang Maguire ini? Ini kurang ini kayak begini nih, lihat 3-0. 6 shot, 4 on target. On targetnya aja banyakan saya. Maguire jago tapi sering gol kawan, tapi ya own goal ya. Coba lihat aja apa namanya waktu Maguire masih di Leicester kan. Bagus pak, apa kurang bagus itu waktu Maguire di Leicester City. Nah, apalagi di Inggris waktu Euro kan bagus itu, dia bisa main berarti kan Maguire. Cuma di MU aja nih apa namanya lagi ya. GPO kalah kan. GPO siapa lagi pak? Bunuh diri bang kalau mau jadi cosplay Maguire. Enggak dong. Oh, bunuh diri, kirain aku di real life pak, bunuh diri. Maguire kan ya bunuh diri paling nggak disengaja kan, bunuh dirinya kan ke flag gitu kan, di flag gitu ya, nggak ada unsur sengajanya juga. Niat dia baik kan buat ngeblok bola, cuma emang lagi anyep aja musim ini Maguire. Ayo bisa yuk, menang yuk.
Aduh, buset. Astaga, lihat divisi 1. Ranknya rank berapa? Rank 200 global. Lihat nggak tuh Anda? Gila kali. PES. Aduh, nih ketemu lawan begini gimana ya? Pemain saya pas-pasan. Ya kan, udah pemain pas-pasan. Skill juga pas-pasan, ketemu lawan kayak gini. Pertama jago, kedua pemainnya bagus. Udah lengkap. Lihat aja tuh. Ini mah yang tadi ya? Musuhnya ya? Ntar dulu dah. Ini yang tahu bukan, Ding? Kirain yang tadi. Pakai Eto'o sama Ronaldo. Kevin De Bruyne. Aduh, Vieira. Aduh, apa sih ini, ya ampun. Dia nggak ada back full back kanan sih. Nggak ada full back kanan, berarti Otavio harusnya bisa meliuk-liuk. Apa sih? Meliuk-liuk tuh apa maksudnya? Ya, ayolah. Menang yuk. Dari tadi belum cetak gol. Lalu ditepis, tanding, di blok bolanya. Absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are Bisa. something. A beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here. Not the kind. Tapi lawannya jago kayak gini lagi. Bang, tahu Kota Bau nggak, Bang? Kota Bau apa tuh? Kagak tahu Pak saya, Pak. Kota Bau apa? Di Indonesia kah? It is a venue this which simply adds to the spectacle of the game it stages. Ya kan, dia nggak ada yang kanan kan. Most impressive arenas in this part of the world. Nggak ada fullback kanan. Patrick Vieira is a man of many qualities. Buset, dia begitu aja Pak. Kota saya tidak terkenal. Kota Bau-Bau di mana Pak? Sumpah di daerah mana emang itu? Kota mana? Di kota mana? Provinsi mana? Sumpah saya baru dengar itu Kota Bau-Bau. Daerah mana itu? Provinsi mana? Alamak, kenapa kayak gitu? Eto'o ke tengah. Neymar bahaya banget. Ngelet. Provinsi Butos mana lagi Pak? Emang ada provinsi Butos? Negara mana itu? Filippo. Yes, Otavio, come on. Kok gitu sih Otavio? Buton mana ya? Sumpah, Buton. Buton saya nggak tahu Pak. Apa itu Pak? Ntar saya cari deh, coba deh. Saya searching di mana itu. Itu di pulau mana? Ya, dapat. Bagus. Dapat loh ternyata. Ya, Inzaghi, come on. Florian. Neymar. Gol. Yes. Let's go. Lawan divisi 1 nih, Bos. Gol. Udah jangan selebrasi udah. Saya nggak mau. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara saya tahu. Sulawesi Tenggara saya tahu. Ya Allah. Sulawesi Tenggara saya tahu lah. Siapa yang nggak tahu Sulawesi Tenggara, Pak? Kebangetan Anda kalau nggak tahu. Astaga, apa sih ini? Baru ngegolin 1 menit kemudian kebobolan. Kendari tahu nggak tahu Pak? Kendari mana tuh? Nggak dapat lagi tuh, kaki panjang banget si Campbell. Amit-amit dah. Kayaknya kita harus attacking deh. Nggak bisa nih kayak gini nih. Bodoh amat mau kebobolan berapa, yang penting cetak gol. Lah kok gitu? Nge-glitch gitu Pak. Bang main PS4, ini PS4. Ini kan saya main PS4. Ntar lu Pak, atasnya ada. Ntar lu, yang komen panjang ntar lu Pak, saya lagi defense.
Sumpah bang, sepi banget channel YouTube. Semoga abang sukses ya bang. Terima kasih ya. Memang seperti inilah YouTuber kecil pak. Tuh Neymar, yes, come on. Gocek. Astaga. RM4 bang, bukan PS4. RM4 Resident Evil ya. Oh, mahal itu pak. Game-game kayak gitu. Ya ampun, lihat jago nggak dia? Hah? Apa itu tiba-tiba fake shot kayak gitu? Apa saya nggak terima itu di fake shot depan mata si Oliver Kahn. Aduh, buset deh. Defense langsung dia. Ayolah. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Astaga. Udah nggak ngerti lagi aku nggak ngerti lagi pak. Ya ampun, nge-lag. Samuel Eto'o. Ya udah. Untung aja kena kaki siapa tadi tuh. Emang lagi anyep aja ya malam ini ya kayaknya ya. Bagus dapat. Yes. Come on. Ya, ambil bola. We score. Punya PC bang nggak punya. Kalau saya ada PC, ada overlay, ada segala macem. Kalau saya punya PC, ini mainnya live streamingnya langsung dari PS4 nih pak. Bagus, yuk naik. Aih, dapat dong. Gak mungkin sih kalau kayak gitu di PES. Mungkin di FIFA masih bisa dapat itu. Neymar, masih Neymar. Gila kenceng banget. Si Mings kagak kuat larinya. Bagus. Yes. Emang bisa pak. Di ini. Kalau pencet tombol ini share, abis itu broadcast. Bisa. Ada tutorialnya kok di YouTube. Kalau orang pakai Elgato karena apa namanya? Pakai facecam, overlay segala macem. Jadi orang pada yang punya PC langsung dicolok ke PC-nya pakai Elgato. Elgato itu dimasukin ke OBS, screen capture. Udah. Live streaming, tinggal tambahin facecam atau overlay atau apa segala macem dan perintilan lainnya. Ya ampun, salah passing mulu. Ya Allah, lihat itu. Ini gocek enak banget. Bagus, dapat. Set. Beda PS4 Fat sama PS4 Pro apa bang? PS4 kalau PS4 Pro itu lebih bagus pak gambarnya, lebih 4K. Tapi TV-mu juga harus 4K. Gitu. Jadi PS-nya udah bagus, PS4 Pro gambarnya 4K. Wah, udah keren banget itu. Bang, cara donasi YouTube gimana, Bang? Ini, cek di deskripsi, Pak. Ada Sosiabas itu di situ. Di deskripsi ada. Yang paling atas linknya. Sosiabas. Alah, kok Inzaghi? Bukan Wirtz. Ayolah, janganlah. Defense, yes. Tomiyasu. Aduh, kontrolnya gila. Otavio. Ih, bagus. Tengah. Allahu Akbar. Kok bisa gitu ya back dia ya? Inzaghi. Kalau PS4 Pro tapi TV-nya gak 4K gimana? Bisa connect cuma nggak 4K gambarnya gitu. Cuma gambarnya biasa aja, nggak 4K gambarnya. Bisa connect. Sayang soalnya. Mending beli PS4 yang biasa kalau gitu. Daripada beli yang Pro. Oh, free kick.
Ya kayak biasa There's not much kalau doubt that this will be played into the penalty area. Roberto Carlos. And he's in on goal. Nice Dapet dong. interception, well Alah, timed. nggak dapet Pak. Ayolah, aduh, masa Does well to stand menang-menang dari firm and tadi. Aku defend belum it. menang loh dari tadi loh. Ayolah. So what can they make of this? Kena counter. Iya, Oh, it's Otavio. Eto'o. Otavio. Eto'o. Arsenal can breathe again. Just. Gus. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Ini orang sih bener-bener ya. Neymar. Orang pada jago-jago banget main. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly Tuh, defended, though. yes, It looked Otavio, come on. destined for a goal. Come on, Otavio. Come on. Yes, come on. Now it's Come on. Otavio. Crossing. Here it is. Inzaghi. Massive lead. Yes. And he hits the Let's net. go. And the game Filippo is well and Inzaghi. truly turned on Mending its beli yang head. biasa aja dong, iya. Mending beli yang biasa aja kalau TV bukan. Mending beli yang ini He knows slim. it's taken a big and very kind deflection, Mending but yang slim. he is claiming it nonetheless. Soalnya PS4 Pro sama PS4 Fat udah nggak dijual lagi, nggak dijual lagi, udah nggak diproduksi lagi Pak. Yang diproduksi itu tinggal PS4 Slim sama PS5. Slim kenapa? Lebih murah aja. Lebih murah, cuma gambarnya nggak bisa bagus, nggak bisa di lock ke 4K. Ya apa namanya, PS4 normal lah, kayak aku gini loh, mungkin bisa 1080 kalau monitormu dukung 1080, bisa HDR juga. Bagus-bagusnya Slim nggak bakal sebagus Pro gitu. Lah gila, bisa gitu Pak, itu pas ya. Yeah, they say that fortune favors the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and saya belum menang character. Pak dari tadi Pak. Ini orang, bener-bener ya. And he duly delivered. That's just a great finish. Astaga, But lihat it's Neymar down tuh, to very diapain clever itu sama movement. dia. You can see this has been Roberto obviously Carlos worked on the diapain. training ground. He knew exactly where he wanted the Astaga. ball, and it all came good. Main lebih sabar lagi yuk, mainnya yuk, jangan buru-buru yuk. Turun. Claiming an assist here. Oh, out ya. Tapi PS4 Slim lebih bagus dari PS3 kan, iyalah, jelas. Gamenya juga lebih baru Pak. Misalkan kamu main Last of Us di PS4 Slim sama PS3 ya beda banget. Last of Us kan ada yang di PS3 kan. Dari grafiknya ya beda jauh lah. Otavio. Yes, Otavio, come on. Ya, bagus banget gila itu. Back shotnya. Woi, pelanggaran dong, ya kan? Pelanggaran dong. Ayo Neymar. Free kick goal nih. Free kick goal ya. Neymar taking charge of the dead ball. So does he go for it? It's not a kind angle. Aish. And that's caused a worry or two. That's a little unfortunate. He had a lot of Halo Bang, halo people worried then. Keanu. Selamat datang kembali Keanu. Gue sih penting cerita dan mekanisme gamenya daripada grafik. Ya, apa namanya, FPS Pak, FPS itu frame per second, jadi lebih mulus, gerakannya lebih mulus. Kalau misalkan kamu main online, apa namanya, De Jong. pasti yang diuntungi yang FPS-nya tinggi kan. Filippo Inzaghi. Crossing, weird, yes, come on, let's go, 4-3. Bang, kemarin kok nggak live? Kenapa? Iya, kemarin apa namanya, ada acara keluarga, bukber. Nanti seminggu ke depan juga aku nggak live. Seminggu ke depan saya mau pulang kampung, mau mudik. Oh, this is fully deserved for me because they've shown great heart and spirit. It's there to win from here, or dare I say, throw it away now. Filippo, ayo Filippo. Tenaganya masih habis. Belum habis. Gila, Puyol. Perasaan Puyol lelet deh larinya deh, kenapa ngejar Inzaghi cepet banget ya kayak gitu ya.
Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. Let's go. And now the breakaway. Now it's Otavio. Alah, kenapa gitu umpannya? Bang, tahu gak ya, si R4 bisa dimainin siapa? Gak tahu saya. Di apa, di mana? Di emulator ya? No, that's been intercepted. And they can counter here. De Jong. Now it's Neymar. Ayolah, jangan gol, please. Please. Arsenal just have to run down the Alah, aku ke situ. Bola. Ayolah, jangan gol lah, please. Please. No, Eto'o. No. Enggak berhenti sama wasitnya, gila. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Bukan fanmade, bisa dimainin di game yang GameCube. GameCube ya, tahu aku GameCube tahu. Wii. Oh, Wii itu yang putih itu ya, yang kontrolernya beda sendiri itu ya, yang kontrolernya bentuk kontroler beda sendiri kan. Aduh, benar-benar. Wih. Lihat 31 06 03. Benar-benar. Hari-hari kena sikat, hari-hari main kena sikat. Alamak. Ayo, bisa yuk. Woi, Star Wars ya, woi. Teman kerabat si Sorjono ya? Iya Pak, saya belum nyerang Pak. Yang warnya saya grogi Pak, nervous Pak. Apaan nomor 40-nya aja TH berapa? TH 7 ya? TH 7 apa TH 8? Gue bingung kontrolnya, iya kan? Saya juga pernah kok main Wii. Dulu tuh main Wii tuh main Cars kalau nggak salah, balapan Cars gitu, sama yang ada olahraga itu tuh. Yang mainnya pakai kaki, ada injekannya gitu kalau Wii. Bacanya WII. 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 Sumpah Pak, Anda udah nyerang Pak Sorjono. Udah habis ya? Udah nyerang 2 kali. Easy itu TA7, iya buat Anda TA7 easy lah, buat saya gimana mohon maaf, pasukan saya aja masih sampai wall breaker doang. Wizard tuh belum, sampai balon. Barak saya baru sampai balon. Wizard aja belum. Wizardnya belum, kayak mana lah. Wall breaker masih level 2. Kayak mana itu, tembok dia aja level 7. Butuh berapa wall breaker itu? Coba. Mana? Bang, putar background trouble in is trouble is a yang itu ya. Copyright dong. Kalau diputer copyright dong. Bang, lu orang mana? Jakarta, Bayu. Bagus. Aduh. Baterainya habis, Pak. Kok gitu sih syuting? Aneh-aneh aja deh. Arsenal certainly look a very capable Aduh. counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. Entar dulu dong, ya ampun, lagi ngecas setik. Kagak agak peka banget musuhnya. Gak peka. Bang. Cari yang nggak copyright Bang. Apa yang nggak copyright? Di sini juga nggak bisa muter backsound Pak. Di PS tuh ya udah live streaming gini-gini aja udah. Settingannya nggak kayak di, aduh. Nah, gue tahu Jakarta, lu tahu bau-bau gak? Tahu bau-bau gimana Pak? Ntar malam tak berapa persen usahain starnya. Ya, saya yang itu ngincer TH aja lah.
apa namanya, nggak usah muluk-muluk lah, TH aja udahlah. Dor. Bagus, Frankie, come on, Frankie, shooting Frankie. Astaga. Ya udah. Aduh. Jimenez. Forwards with intent. Kalau di PC bisa sambil buka YouTube, suaranya masuk. Lah kalau ini pakai apaan, Pak? Di PS aja bisa sih nonton di YouTube, di PS cuma suaranya kan nggak masuk, Pak. Kalau YouTube di PS. Bagus, mon. Gila. Aduh, pengen nangis gue main gini. Astagfirullah. Kayak Maguire no, lihat no, untung aja. Bang, lo mudik berapa hari? Paling semingguan, Pak. Semingguan lah. Nggak lama. Tidak lama saya, mingguan doang. Waduh, ditarik kayak gitu Inzaghi-nya. Halo wasit. Duh, naming semua kopi. Apa namanya, cosplay jadi Maguire po. Wah, gila nih orang nih. Sumpah, gua yang on mainnya apa gimana nih? Dari tadi kalah mulu masalahnya. Tapi kalau gua on nggak bakal nyampe divisi 4. Astaga. Soalnya kalau nggak star ada susah kalau mau ikut lagi, paling mentok ikutin World 3 ke atas kalau nggak salah. Ya udah, nanti saya coba ya. Saya coba ya. Saya juga kaget, Pak, tiba-tiba ikut War. TH masih TH 5 lah. Pasukan masih sampai balon. Upgrade-nya mahal. Ih, bener-bener loh. Nggak dapet loh itu loh. Astaga, long ball. Bos. Mudik kemana? Ke Tasik, bro. Lihat. Cosplay Karius dia barusan. Oliver Kahn. Come on. Yes. Ayo. Inzaghi, yes. Ayo. Ya. On goal. Gue yang seneng dikit lagi mudik pas dapat THR. Lupa udah gede. Emang kalau udah gede nggak dapet ini ya? Apa namanya, nggak dapet THR ya kalau udah gede ya? Saya dapet sih, cuma ya nggak sebanyak dulu emang. Untung tiang, terima kasih tiang gawang. Tahu Lasalimu apa, Pak? Itu artis apa gimana? Lasalimu. Jangan ngambil resiko deh, udahlah langsung buat astaga. Udah gol lah inilah. Nah, pusing banget gue main ginian. Kalah mulu. Bukan apa-apa. Lah kalah mulu. Mana? Mantap, artis terus apa dong? Saya kan kagak tahu. Liverpool get themselves into the lead. Now it's Inzaghi. Defenders on the back foot. Biasa Allah. He could be in here. Great hit. Untung aja. Kalau mau TA jadi istri lalu punya anak, dapat THR dari anak lo sendiri yang besaran yang primitif. Cacat tuh pernikahan dini, Bo. Saya tidak mau lah. Mungkin Sorjono udah kali, udah pengalaman kali ya. Susah ya, sumpah main beginian susah, Pak. Ayolah, aduh, buset. Sudah capek. Kalah mulu. Habis ini ganti mode aja lah. Mode yang event aja lah, udahlah, kagak usah divisi-divisi kayak gini, males banget tuh. Resek banget. Kan. Bagus.
Well, he's looking at the referee, but the Oh, referee attacking. is shaking his head. Bang, game apa yang lu kangen banget buat main? Dynasty Warrior. Dynasty Warrior udah. Sama ini Time Crisis. Nah, itu salah satu game menurut saya bagus. Time Crisis. Itu pengen banget saya main gituan lagi dah. Time Crisis itu. Time Crisis 3 dulu tuh main di PS2. Lah Salimu desa Bang Obde. Saya nggak tahu. Ya, ayo, come on, Roberto Carlos, Rossi, dapat, ya, udah ambil bola, boleh ambil bola, ambil bola dong, ambil maunya selebrasi aja. 2 gol hoki dari saya, satunya on goal, satunya bola rebound. Tapi nggak apa. Gol tetap gol ya. Kartu kuning. Bang main Basara ini PS2 pak. Saya nggak punya PS2. Dulu punya. Udah dikasih ke saudara PS2 nya. Di PS2 live streamingnya juga kayak mana pula. Live stream di PS2. Bagus Inzaghi. Tiap hari main gue lah, dia main Basara tiap hari. Main Basara apa Time Crisis? Neymar, Dor. Kok nggak pernah berhasil ya corner saya ya? Heran deh. Dor, ya bagus banget gila itu. Sedap. Lipo, mungkin harus selebrasi kali kita. Kita lanjutin COD nggak ada view-nya View-nya di eFootball semua, view-nya. Tahu nggak ada yang nonton COD? eFootball lumayan yang nonton. Mungkin ada 1-2 yang masuk. Awas jangan bego kiper deh. Udah jangan berulah deh. Lagi keadaan susah kayak gini. Ya. Kok nendangnya kayak gitu? Bukan Basara main di atas kas. Wah, main apa tuh? Aduh. Mana yang ngomong ya? Waduh, sama siapa yo? Jorok banget. Basara ada juga yang PS4. Basara apa itu pak? Basara yang mana? Saya dari dulu nggak main Basara sih. Buang. Kok buangnya kayak gitu? Ih, menjijikan pak. Cara dia ngebuangnya tuh menjijikan banget. Di Basara 4 lah. Oh saya nggak tahu itu Basara 4. Ada Basara 4. Sorjono lu nggak live? Jono. Gila perasaan gue baru cetak gol ya. Astaga. So all square and not for the first time. I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal. Just got caught napping. Ayo back Jepang. He is through here. Gila. Kiesa. Kok dapat aja dia loh, Wijnaldum. Pilihan Mbappe. Trouble ya sih. Iya Jono Jono kagak live lagi Mas Jono live COC kek atau apa. War harusnya tadi di record pak. Buset, disikut pemain gue disikut. Lihat nih ya nggak dikasih lihat sama dia. Lah Jono apalagi tuh pak. Yo. Yes. Set dikeroyok langsung.
emang apa namanya agak sakit mana lagi. That's a promising ball. Bergkamp. Gila Pak, lu lihat itu lari aja dia kayak gitu. Oh, the touch is just too thick. Nah Jono enggak gitu ya. Game plan Wirtz kayaknya udah capek, ganti lah ya Wirtz lah ya, ganti si Brahim Diaz masih ada kok. Sap masuk Brahim Diaz. Breti kayaknya harus masuk nih, Breti nih. Ayo Breti masuk, Breti. Aduh kenapa Inzaghi-nya segini. Aduh jangan deh Breti jangan masuk deh. Masuk deh, ganti Inzaghi ya Breti ya. Ini atau nggak gini Pak, atau nggak gini. Nah main 4-2-2-2-2 ya. Breti bagi tempat sama Inzaghi. Nah 4-2-2-2-2 oke, aman. Mau live apa COC Anda pasukan udah masak belum? Pasukan udah masak belum? Masak pasukan lama berapa menit sih paling lama? Astaga, lihat dia cuma terupas kayak gitu aja bisa. Tuh aja. Siapa itu Bergkamp. Coba udah gue start siang. Udah. Anda yang Tron itu kan? Apa namanya? Nickname-nya? Wih, Martin Braithwaite, Paduka. Iya, Paduka Braithwaite. Bagus. Gila ya, rada gila ya, bener ya. Jimenez, Virgil van Dijk. Tengahnya dikosong nih, gak ada IMF. Iya bener juga, gak ada IMF. Jimenez, masih Jimenez. Nih back nih Pak, Jimenez ini. Dumfries. Buang. Buang. Udah. Saya nggak mau ambil resiko lagi kayak gitu-gitu. Ambil Paduka. Astaga. Buset. Ini back saya diapain Pak sama dia Pak? Jadi tidak berdaya seperti ini. Ayolah. Astaga. Cosplay Karius lagi dia. Ayo, serang ayo, Paduka, let's go. Breti. Yes. Alah, passingnya, ayolah. Anda bosan kan ngeliat saya kalah mulu. Bagus, ayo, Breti masuk, Breti. Maju Breti. Sundul Breti. Dor. Aduh, Breti. Bikin stres sama game ini. Astaga. Oliver Kahn jauh ke depan. Wilfried Zaha. Aduh, jangan gitu. Balance saja, turunin dulu. Wilfried Zaha ke belakang, ada Dumfries. Bagus, ayo. Come on. Masih bisa. Saya yakin ini masih bisa. Breti, come on Breti. Ayo Breti, come on. Dor. Ya, udah. Nggak menang-menang dari tadi. Buset, kutukan apa ini Pak? Kagak menang-menang, gila. Sekedar info, nanti pas CWL TA kecil gak
Diikutin soalnya lawan TH base besar. Oke sih. Saya nonton aja juga oke. Malah kalau saya ikut tour nanti kagak dapat star, Pak. Ya, saya juga masih TH 5. Lebih tahu diri saya. Tes. Kenapa tuh Bayu tes? Sumpah Pak, apa namanya? Ayo sekali lagi menang. Oh, masih setengah 10, masih aman lah ya. Masih aman lah ya. Aduh, gila nih, bener-bener nih. Ada yang salah kayaknya hari ini. Apa yang salah ya? Apakah kita harus mainin Paduka Breti dari awal? Atau enggak, jangan main ini deh, jangan main divisi deh. Jangan main divisi deh, main event aja Pak. Yang lawannya gampangan. Nah, ini event. Kok ke divisi lagi? Belum di ini. Ayo, main event aja. Harusnya lawannya gampang-gampang kalau event ini. Nah, ini yang Spanish, yang ini worldwide. Anda tidak pada mudik. Lo orang kagak pada mudik apa? Atau ntar lebaran baru mudik, lebaran pertama atau lebaran kedua? Ayo. Bisa nih. Takut kan? Iya Pak, sumpah Pak. Takutlah. Gila, itu dari ujung tombak saya udah mau degradasi lagi ke divisi 5. Sebenarnya menang sekali aja ini. Ntar nanti kalau main menang sekali itu udah aman, posisi udah aman. Cuma ya dari tadi nggak menang-menang kan gimana? Rada takut-takut juga saya main. Ya udah main event aja lah biar kita masih bisa fun. Pasang Breti gitu kan, Bretwet. Terus atau enggak pasang si ini sama pasang si Arhan, Pratama Arhan juga boleh. Aduh. Mudik. Mentalnya ciut, iya Pak, dari awal live stream belum menang loh dari tadi loh. Sumpah, dari awal live stream kagak ada menang. Paling bagus tuh Seri. Dari tadi Seri. Seri pun cuma sekali kayaknya. Lainnya kalah. Ya gimana ya, aduh. Sepi capek Pak kalah mulu. Lawannya yang pertama jago, itu yang pertama. Yang kedua pemainnya bagus-bagus. Itu dia tuh. Kenapa lagi nih? Lama banget nemu lawannya. Upgrade TH tuh mahal banget loh. 250.000 upgrade TH, uset. TH 6. Minimal ikut tour TH 7 kan ya? Saya masih ada 2 nih. Oh, ada yang live nih. Lagi ada yang nyerang tuh. Pak, bayangin Pak, base saya diserang sama nomor 33. Sama nomor 33 pakai naga semua lagi. Naga semua, petirnya 7 biji. Buset. Murah itu, buset Pak. Pak, gentong koin aja saya maksimal 200.000. Online quick match aja lah. Jangan udah nggak usah eFootballic kapan rese kayak gitu. Online quick match aja lah. Dan 2 menit kurang rata. Aduh, bener-bener. Sumpah Pak. Apaan ya? Best apa namanya? TH 5 lu pakai wall breaker sama giant aja udah rata itu base kayak gitu, apalagi pakai naganya naga ini lagi, naga
Naga apa tadi ya? Naga api apa naga listrik tuh tadi tuh? Niat banget gila ngeratain. Nomor 33 lagi, bukan nomor yang 40. Bukan yang nomor 40 yang nyerang. Nomor 33 yang nyerang. Mana kayak aduh, niat banget ente main. Hei. Lawannya cuma TH5. Diserang pakai naga, keluar semua lagi naganya. Air defense cuma atu. Archer tower baru level 4, level 5. User tower masih level 1. Pakai WB sama Giant aja bisa rata, ini pakai naga. Ya itu kalau bisa selesaiin misi dulu di tahap kecil, jangan naikin dulu, ada event yang terakhir bagus buat up gratis. Hah? Apa gimana? Di mana Pak eventnya, Pak? Eventnya di mana itu? Di sebelah mananya? Di practice kah, Pak? Capek. Gambar apa tuh? Gambar perisai paling kanan. Gambar perisai sebelah kanan paling bawah. Coba ya, saya lihat dulu, Pak. Perisai paling bawah sebelah kanan. Nah, perisai sebelah kiri kali. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri kan? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Ini saya langsung nyerang aja deh. Ntar abis live. Kenapa dekatnya kalau mau nyari elixir dan koin? Oh iya. Udah saya nggak claimin itu, Pak. Lagi nggak di-claimin soalnya apa namanya, buildernya pada sibuk semua. Builder saya cuma 2. Ya gimana ya? Kagak pernah nganggur tuh builder tuh. Elah lama main begini, udahlah divisi aja lah ya, udahlah liga aja deh. Udah liga aja kali ya. Ini habis live streaming paling saya ini apa namanya, war langsung gas. Nggak tahu rata apa enggak ya, semoga rata. Ini kan saya pakai apa namanya, 4 goblin, 1 giant, 15 giant, 21 archer, sama 5 WB, sama 2 ini petirnya 2 doang. Aman kan ya kalau 2 petir doang kan ya, soalnya nggak bisa nambah lagi. Petirnya nggak bisa nambah lagi, Pak. Top up beli waduh, top up, suruh top up nggak tuh? Disuruh top up. Gimana kata Ustadz ini, siapa tuh yang sedekah itu? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sampai gebrak-gebrak meja kan. Dari mana duitnya? Saya butuh duit sampai 1 triliun.
apa ya, saya nggak gitu dong. Saya mainnya pakai apa, Pak? Buat Anda juga. Anda sedekah apa Avanza? Dibalas pukul lipat. Aduh. Kocak ya, Mas. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children. Open information. Alamak, Majang kayak mana? Oh, ini masih normal lah ya, masih normal. Ben White, Fofana, Dean Henderson, Beckenbauer, Mason Mount, Leroy Sané, Pedri Gonzalez, Serge Gnabry, Ciro Immobile ya. Masih aman. Ayo menang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk. Nawa itu ghusla li rafil hadasi asgori fardhu lillahi ta'ala. Amin. Ada no WA gak? Ntar kalau lu gak live bisa tanya-tanya di ini aja Pak, di Discordnya di ini deskripsi, atau enggak DM Instagram aja. Instagram, Anda punya Instagram kan? Pastilah, masa siapa yang gak punya Instagram hari ini? Pakai Instagram aja Pak, DM. Atau enggak kalau mau Discord boleh. Ayolah, jangan kalah lagi lah, ayolah. Serge Gnabry. Kita langsung main nyerang aja kali ya. Attacking aja deh. Langsung. Apa itu defend? Gak usah defend. Constantly covering both boxes and both flanks. The perfect player you want sitting in front of your defensive line. You'd be hard pressed to find players who are any better than him at screening the ball. Ih, kok gitu umpannya? Lah. Oh, he's picked out the runner. It's a decent DM aja Pak, DM. And they're not going to make any further progress now. Leroy Sané. Now it's Mount. They're back on the ball again. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Hai, halo Davis. Hai. He's through here. Selamat datang. Gol nih. Ya, let's go. Rebound lagi, tendang lagi ya, biar puas. Akhirnya merasakan unggul juga. Halo Davis, halo. Jangan lupa terima kasih sudah mampir. Kalau suka jangan lupa di subscribe. Ya, udahlah formalitas YouTuber lah ya kayak gitu. Biar apa? Biar cepet naiknya Pak channelnya, biar cepat berkembang channelnya. Nggak stuck aja. Bagus Florian, come on. Florian. Inzaghi. Dor. Aman. Magnificent effort. Dor. Alah. Tomiyasu. Mason Mount. Langsung. Aduh. Long ball over top. Leroy Sané, kencang sekali Sané. Ciro, bagus. Lah, kok gitu? Ngebuangnya kok gitu ya? Tadi ya? Ayo Otavio, maju Otavio, come on. Inzaghi, alah nggak dapet. Ya itu kenapa lagi tuh? Pedri. Ciro Immobile, Ciro. Ke kanan Leroy Sané, masih Leroy Sané, utak-atik bola dia, lah, kelamaan lu. Ya ampun, sekalinya megang bola dikeroyok Padre tadi Pak.
The fullback is in acres of space Lagi here. pembaruan. Oh, lagi update ya? COC emang lagi update? Kagak dah. Pass has been Tadi saya baru well buka kok. intercepted. And there's his chance to lead the counter. Now it's Neymar. Astaga, Florian. Dean Henderson. Dapat Partey. Dapat tuh. The Dapat, message nice. is clear. None shall pass. He's got space in the area. And the shot. Great shot. Astaga, untung aja. Untung masuk, Pak. Untung masuk, kirain kagak masuk gitu tadi barusan. Discord, oh Discord. Oke. Aku udah update belum ya Discord ya? Ntar lu. Discord. Oh iya, saya update juga nih. Mason Mount. Lah ya, kayak gitulah ya. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. Gila. Meleng dikit langsung kayak gini, Pak. Aduh. Set. Roberto Carlos. This is threatening to become a really good Kok gitu? game. I think they can sense a comeback here and so can this crowd. It's all Leroy systems Sané go kenceng now. banget larinya. Untung ditanam Oh, dia. he's broken the line here. Dapat Roberto, mantap. Well, he had a really good run at goal there, but the defense just weren't going to let him past. Ih, kok gitu passingnya, Pak? Oh, what a mistake. Dapat. Room for a shot. Tries a shot. Ya, let's go. Gitu kek main dari tadi ya. Gitu kek main dari tadi. Really Main kagak outwitted bener-bener. one-on-one. Once more, he gets the better of the keeper. Yes. Yeah, he always had the Gitu measure of the dong. keeper, and there was Menang very main. little doubt Apa itu as to how this main? was going to end up. Kalah seri-seri apa itu? Bukan permainan itu namanya kalau kalah. Arsenal take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular Yeah. managerial heartbeat, at least for one. Ya, Oh, Red, nyangkut nice aja itu. interception. Udah belum? Salbakas. Apanya? Masuk server Back into the saya. center. Ntar saya cek, Pak, bentar. Ini kalau out, Interesting ball. saya Whatever pause dulu. happens, that's the kind of move. Massive lead. Ya, bentar, Oh, cek he's dulu. got that completely wrong. Immobile just had too many Unduhnya bodies udah. around him. He Enggak, would saya have done update doang. remarkably well Aku to update score doang, from Pak. there. Coba cek di Discord dulu ya. Oh, udah nih. Anda udah masuk ya? Oh iya udah, Tron. Nanti ini aja, DM. Direct message aja atau PC di Discord. Ntar saya tes aja, saya duluan deh yang pay-in. There will be 1 minute at a time. Ayo, Good dapat spot, Otavio. he's seen the Nah, run. gitu dong, And he's in a main. really good position here now. Ah, Good take by the keeper. He's read that well. And the whistle goes for half-time. Arsenal are 2 up, and on the balance of things, I would say deservedly so. They had a very coherent game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Is currently being displayed on Arsenal screen. head in for half-time with a 3-1 lead. That gets things going for the second half. aduh. So both teams Untung emerge bagus. the same as they were before the break. He acknowledges that he should have come up with something better there. Ya, Inzaghi. Really is Yes. miffed having made Wah. the run and not Maju. been picked out. Inzaghi memang kurang nih passing-passing kayak gitu tuh. Cuma back Now heel-nya dia looking bagus to deh. orchestrate a counter. Ah, pelanggaran And he jelas. has been fouled there. Mount. Mason Mount. Leroy Back into the Sané. Alah, Lovely ball into space. kena one two. He's made space for the shot. Oh, Neymar. Yeah, he's Come on. offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Ya, Inzaghi. Otavio, Otavio. Ya, De Jong. ya This bagus. could be a chance. Look at Bagus the banget, space gila. here. Astaga.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Mason Mount. Loh, ada Sané di situ. He is through. Saya nggak lihat loh ada Sané di situ. Astaga. Loose pass and they could be in. He's got away. Oh, shooting chance. Bagus. Yes, Otavio kosong. Denied brilliantly. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. And it's Roberto Carlos. Alah, kok gitu passingnya, Pak? Ih, digocek gitu konsepnya. Tomiyasu bagus. Dapat lagi Tomiyasu. Gets his pass away. That's a nicely measured pass. Yes. That's a key interception. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I Yuk, suppose. let's go, Neymar. Ayo Neymar, terus. He's left his man. Inzaghi, surely this Iya ampun, iya ampun. Ini dia, untung aja. Untung masuk, Pak. Lihat gak golnya kayak gimana? Aduh. Kayak mana ini? Apa itu barusan eFootball? Konami apa itu barusan? Lah penontonnya kok hilang ya? Seperti itulah. Sudah biasa penonton hilang, Pak. Tadi ada kan si Bayu, terus si yang depannya M tadi siapa tuh? Maulizan apa siapa tadi tuh? Semoga aja cepet gede nih YouTube deh, ini channel semoga cepet gede. Gimana ya promosi ya biar cepet ya? Di TikTok apa? TikTok harus upload ini dong, apa namanya? Waduh, TikTok harus upload apa namanya? Video dong, upload konten juga dong. Ya saya upload konten ini aja lah ya, konten ke bantai dah diupload. Nah itu. Oke, short corner dia. Ya, kok gitu? Bagus, untung aja, nggak pelanggaran, keren pelanggaran. Tomiyasu. Ya salah. Bagus, Frankie De Jong. Neymar dapat. Beckenbauer. Leroy. Buset. Diapain itu pemain saya? Vertop langsung. Inzaghi. Tomiyasu gol. Tomiyasu. Oh, benar-benar. Tomiyasu. And here's Inzaghi. Neymar kosong ya, udah gol lah ya. Ngebantai orang kan langsung kan. Kalem. Respect. Dah, berarti kita aman pakai ini ya, masukin si Brady, Martin Braithwaite. Berarti Brahim Diaz masuk. Pratama Arhan jangan deh, ini aja Braithwaite. Hoki, waduh, dibilang hoki gak tuh? Bener-bener loh. Nggak lihat tadi umpan-umpannya. Nggak juga sih, dari tadi golnya ya gol jatuh dari langit juga. Aduh, kenyang Pak, alhamdulillah kenyang. Saya mau makan lagi ya. Puasa tinggal 1 hari, besok lagi ya. Kok cepet banget. Masa ujuk-ujuk udah masuk sekolah lagi ntar? Ini musuhnya kenapa lagi nih, ngambek apa? Ganti pemain lama amat. Tokis sebulan sekali ya ampun. Ya juga sih, ada benernya juga sih. Emang kadang hoki tuh. Berarti udah masuk kan. Martin Braithwaite.
Otavio. And Ayo, here's Paduka. the chance to counter. Mohon Paduka, ayo Paduka. Now it's Brahim Diaz. Alah, Not kenapa nggak quite. ke Paduka Anda? Passing. Yo. Breti. He's had a shot. It's come back out. Astaga, tiang. Cok, emang lagi anyep aja hari ini kayaknya. Dari tadi tiang berapa kali, Pak? Vitz. Dangerous Oh, cut untung. out. And they've been caught out here. He's just the keeper to beat. Yat. It's Yat Ramos lagi, who's yes. gonna get there. Buang. No messing about, just bludgeoned away. Untung Oliver Kahn maju. Dia ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, bro. Chip aja, bro, kalau bola kayak gitu. Lovely feet. Gocek He's taken off sih it, lu. that's really well played. Otavio. Breti. There will be 1 minute added Mon, time. Breti cetak gol lah, ayolah. Chance to break. Ayolah, kasih Breti cetak gol lah. And it's Neymar. Elah, udah menang. That Ya. is it. The Berarti kita referee aman ya has di seen divisi enough. 4. Arsenal Kagak have ini, won kagak big degradasi. and in style. Everything went for them. Poor opponents Terima left kasih chasing Neymar shadows. atas hat-tricknya. Scintillating performance. Lama pinggang udah pegel aja ini pinggang. Pengen tidur tapi tanggung live streaming. Ya kan? Divisi 4 kan. Berarti kita aman di divisi 4. Aduh, benar-benar. Neymar. Anda bosen gak sih ngeliatinnya? Bosen ya? Hanya player new. Waduh, player new pala kau kali. Player new, Pak. Tiap hari cuma jarang ya, lumayan lama gitu, paling sekali apa tuh, gak tahu kenapa, Pak. Player new apa, Pak? Duitnya 4 juta, gila. Duitnya 4 juta, elixirnya 3 juta, gila loh. Spam hoki ya guys ya. Oh, lihat nih ya match ini ya, ketemu divisi 5 nih. Lihat ya match ini ya. Ayo sini. Ayo hoki, ayo sini. Aduh, dia ada Roberto Carlos juga lagi. Aduh, nggak sabar pengen makan ini ya, makan nastar. Yang penting dikit, gemnya cuma 1. Gemnya dipakai mulu ya, biar cepet ya juga sih. Saya gem buat ini, buat apa namanya? Buat apa? Builder saya cuma 2. Ntar 500 mau ini nih, mau langsung beli builder 1 lagi biar cepet. Ini lama banget, gila. Upgrade-nya aja sekali upgrade 8 jam. Apaan 8 jam? Sekali upgrade, buset. Upgrade cannon aja 8 jam. Archer Tower aja 8 jam. Jangan kan Archer Tower. Tambang koin aja, tambang koin 6 jam. 6 jam, 8 jam deh. Tambang koin. Mana lah itu. Lagi aku. Sulit ditamatkan kayaknya. Tapi kok Windah cepet ya? Kok Windah cepet tamat ya? Windah Basudara. Waduh. Ya ampun. Tuh gem gue 100 lagi dapat builder 5 dikit kan. Berarti 400 lah gemnya, gila. Gregetan, Pak, ngelihatnya, Pak, sumpah.
Arsenal have created a real Sergio intensity from Ramos. the start, and there's no sign of Raul. any let up. Habis ini udahan kali ya. Saya besok mau Pedri, well seen. rapiin barang. Saw Pak. that coming. A real chance to Woi, break. woi. Kagak pelanggaran itu wasit, halo. Wasit, halo, Driving wasit. forward, Fluidnya ketinggalan apa sih? looking for the runner. Lihat dulu dah sampai akhir berapa game. Ntar lu. Pak. Out to the left Tadi it saya cuma goes. lihat goldnya sama Cross goes in elixirnya. there. And it's hoisted clear. Campbell. Aduh, De ini Jong. kalah nih kayaknya nih. Kalah nih kayaknya begini nih. And that interception was most necessary. Ya udahlah. Can he finish? Goal! Barcelona! Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. Sabar ya, main beginian mah harus astaga, kenapa ke sono Arsenal trail at umpannya? this early stage. How will they respond? Sabar jangan emosi. Marco Verratti. Oh, good read. Sabar. Ini pasti hoki chatnya. Partey. Main Basara dah bang. Inzaghi. Sumpah pak, Basara apa namanya? Berapaan sih emang Basara? Saya nggak main Basara 1, 2, 3 soalnya takutnya nggak nyambung. Eric Garcia. Dan kalaupun pengen main juga nggak ada duitnya. Poor pass that, sloppy. Makanya itu Sosiabas diisi pak. Sosiabas itu di bawah, hei. De Jong. Nggak bercanda. Pedri. Besok mudik papa? Enggak besok. Apa namanya? Lusa. So what can they make of this? Challenge just to Buset. be on the firm side. Keras amat Oh, itu. he's caught him there. It's a free kick. Jadi nggak No bisa. surprise, that's a Lah, booking. oh si Ade itu ya? Ada si Ade loh. Kirain siapa tadi, si Bayu pak. Tadi si Bayu juga. Saya nggak nyadar itu si Ade. It's a Ntar lu pretty deh. loose pass. Aku jadiin ini dulu moderator. Dah. Saya nggak nyadar, kirain si Bayu itu tadi. Si Bayu yang minta apa namanya? Towering header. And Minta that's main caused a Basara. worry or two. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. Partey. Ah, Neymar desperately trying to get onto the end Yo. of this one. He's left his Inzaghi, man. yes, udah gol nih. Chip. Inzaghi. Jelek, jelek. Marco Marco Verratti. Verratti. Frankie Just De Jong. more than 15 minutes till half time. Aduh. Arsenal are really in a position Masa where dari tadi kalah mulu, patience and Pak? prudence will Kagak serve menang-menang them ini best. sih. Time's on their side. Ayolah, menang lah. And it's Inzaghi. Vids. Now it's Neymar. Now it's Inzaghi. Ya ampun, bolanya kemana itu, Good read, needed to be. Dapat. Komen gue tentang Winda gak kebaca kah? Pak, mana Oh, tuh? that's really good play on Kalau the Winda right. itu He's teknik ancaman driving dompet. forward. Teknik Neymar. ancaman dompet. Vids. Oh, great ball. Ih, bagus Neymar. banget, gila. Ih, ayo dong, That has nggak sent di-shooting him sama dia. sprawling. Kenapa malah fake shot? Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Bagus umpannya tadi. Astaga. Lari udah kenceng-kenceng banget. Pedri. Well seen. Saw that coming. Lari kayak ngejar maling, Pak. Raul. Bagus banget gila umpannya siapa tadi itu. Defenders on the back foot. Oh, just skips. There's the shot. Astaga, masih nggak gol juga. Gimana itu? Spam hoki ya guys ya kan? Iya kan? And they've been caught out here. Kagak dapet. Astaga. Emosi. It's a good ball. Hari-hari It could main be in. beginian emosi, Pak. Pak, ini sampai depan monitor ini mataku dari tadi. There's Ya, much gol. And yes, it's there. A two-goal cushion. And Gimana it's sih looking konsepnya main safe. ini tuh gimana sih? Aduh, selfie ya dah lu menang deh, ya deh. Astaga. Main FF, aduh, main FF. Saya tidak main FF, Pak.
Dulu main iya. Siapa yang nggak pernah main FF? Terlaluan. Dulu main iya. Tapi sekarang udah enggak lah. Inzaghi nyangkut tuh di jaring atas tuh. Well, plenty of moving targets to stick out in the box. Obviously increases your chances of the ball being met like that by someone. Ini padahal orang gak jago-jago amat loh. Dari tadi. Udah kaku FFV ya. Orang apa, player-player mobile tuh tangannya cepet-cepet banget, gila. Aku ngeliat bocil main FF aja, buset. Emang mainnya pakai 2 jempol doang, di 2 jari doang sih. Cuma gila cepet banget itu. Apa namanya, respon gluol ya, respon gluol. Gila. Refleks gluol, itu dulu nyebutnya. Refleks gluol harus cepet. Tembak, apa latihannya di custom room ya, yang unlimited ya ininya. Saya masih inget tuh. Dulu main. Frankie, dapat Frankie, let's go, ayo. Neymar. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayolah. Bang, Ade bantu subscribe YouTube gua, namanya Sorjono tuh. Kalau mau subscribe. Bang Ade. Abang atau Ade? Kok Bang Ade? Mau abang apa Ade? Gimana sih, nggak nyambung ya omongan saya ya? Ngerti nggak sih? Mau abang atau adik, kakak atau adik, maksudnya gitu Pak. Roberto Carlos, yes. Ya. Ambil bola. Nggak diambil bolanya. Dari subscribe, kalau mau bocil iya, sumpah. Bocil buset deh. Tangan cepet banget. Yang dipencet aja saya kagak ngerti, Pak. Apa yang dipencet? Dulu perasaan saya main kagak gitu-gitu amat dah, main FF dah. Kagak sampai kenceng-kenceng banget itu. Belagu deh di counter nih, kan udah lagi ketinggalan, nggak usah belagu, udah passing aja, nggak usah gocek deh. Terus benar kan. Marco Verratti, Raul belakang dulu, ya udah nggak apa. Ih, gila loh. Ngapain tuh gue? Sumpah gue cupu banget, gila. Gue yang on kali ya main ya. Dari tadi main kagak menang-menang, Pak. No, lihat no. Kok bisa di musuhnya lagi bolanya? Lo. Tunggu aja. Halo Bang, gue telah 1 jam ke WiFi. Give alok Bang. Wah. Give alok. Bang, give alok. Atau kan sekarang gini, top upin bang. Kalau lihat di TikTok ya, ada apa kayak apa namanya, yang YouTuber FF yang udah ini verified. Gue aja pakai Andrew yang gondrong itu ya. Yang apa, yang YouTuber FF yang udah centang biru tuh verified, isinya komen, Bang gift bang, buat spin apa gitu. Bang gift bang 140 diamond, Bang top upin, ini ID-ku. Dia apaan Pak? Nyasar ke komen orang minta top upin. Kayak mana gitu. Gift Chrono Bang. Waduh, Chrono si Ronaldo kan ya itu ya. Datang komen, Bang ini ID-ku. Right here, right now, it's not looking favorable. They're chasing the ball and the game. Top upin Bang, makasih. Poor pass that, sloppy. Adama Traore. He's felt that, yes. Makan tuh ya.
Now it's Partey. Fiddles it Weird, through. weird. Now it's Wirtz. Oh, that was vital. Gila, gregetan Pak dari tadi. Danger averted for now. Gila nggak ada pemain Pak. Oh, he's Kelly si enjoyed cantik. that. He Waduh, evidently loves the Kelly. Oh, contest. Kelly yang mana sih? Saya lupa dah Kelly yang mana dah. Ingat dah dulu apa orang nyebut-nyebut main kagak usah pakai Kelly. Main apa meta Brazil ya dulu ya kalau nggak salah ya. Oh, he's onto Mainnya kagak this. pakai Kelly. Astaga. Gil, makasih Sanbu udah apa tuh? That's been won straight back. Udah 170 Bang, top upin Bang 1 juta nggak apa Anda meres orang ha. Anda meres saya gimana Pak? Lovely ball into THR aja space. nggak nyampe 1 Good juta travel. Pak. And the flag has goes in for the header. It's Anak haram loose. memang. Who's gonna get there? Barcelona surely have to be commended for their drive Anda and meres desire. orang. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Gila sih Sabku 170, makasih banyak lah. Hah? Perasaan udah 1000 Anda. Yang skiller cepet yang minta 1 juta ngeluncak juga. 20.000 aja masih mikir-mikir Pak. Pretty loose pass. Saya tuh top up cuma sekali. Top up tuh cuma yang ini apa dulu namanya ada yang crate itu yang He's 24 through jam. here. Gets away from his Apa sih namanya opponents. itu? Drop apa gitu. Barcelona probably could have killed things off, but they should be okay here. Yang crate 24 jam harganya cuma 3.000 itu tuh. Yang dapat crate senjata, dapat diamond 100. Itu masih ada tuh akunnya. Mau nggak akunnya? Masih ada loh, Magic Cube 1. Looking to Satu break Magic out Cube here. sama yang tadi 100 diamond itu. And it's Inzaghi. Beli Now, tapi this could be nggak a ada yang gratis chance. ya. Ada aja minta 1 juta gitu. Ah elah, kalah lagi gue capek gue males banget anjir, malam-malam dibantai orang mulu. And that's it. Super game. It Sini might gua have tipped in urus. either direction. Tiny margins, but they just lost Bang it. bagi-bagi THR This is mas 10 somewhat juta what nggak we've apa-apa, witnessed, aku Arsenal ikhlas. didn't quite recover from the early blow, Peter, after which they just got stuck in chase mode. Udah apa namanya gimana ya, enggak. That's it for Anda- tonight's match, so just remain. Aduh mending nerima zakat deh. Ini pembahasannya di luar topik ya. Iya emang apa namanya, kalau komen tuh jarang banget yang berhubungan sama gamenya, pasti di luar gamenya itu. Sini gua urus. Oh tidak, tentu saja. Anda tahu nggak kalau kencing di Pertamina itu bayar, ya kan? Mau buang air aja bayar. Tahu lah maksudnya apa ya? Ya kan? Kencing di toilet aja bayar. Tapi jangan deh, sayang deh akunnya deh. Tapi kalau harganya bagus ya kenapa tidak? Minta lurah lah bansos. Lurah. Yang masih ada bansosnya. Bukannya udah pada goib. Gara-gara korup. Nggak apa namanya, korup datanya korup. Datanya korup, data PS-nya. Enggak, bansos mah aman. Gila. Semua rakyat dapat bansos. Semua, tidak ada demo. Rakyat tentram. Tidak ada pejabat-pejabat pada kerja. Roasting negara sendiri. Yes ya, banyak kan orang kayak gitu, Pak. Masih itu sisa 80 JT, nego tipis. Aduh 62. Iya saya kebantai 62, iya. Tadi Anda tidak lihat di awal streaming langsung kebantai 6-0 sama orang. Gimana tuh? Nih ya orang-orang kayak gini ya, 62 tuh. Tuh jempol dia tuh jahat banget, Pak. Gila. Disebut-sebut mulu dari kemarin.
Itu jempol lu kalau dikasih nyawa jadi tuh Abu Lahab tuh. Itu jempol kalau dikasih nyawa jadi tuh Abu Lahab. Udah aku bilang hoki sebelum sekali iya ya. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. Passing aja kagak bisa. Emirates Stadium in all its glorious modernity, this symbol of sampai menang lah ya. Arsenal, the Arsenal of the 21st century. Main stres. If you're just joining us, we are already on the way. Apa yang gak stres? Well, Peter, we're about to watch a terrific. Pelanggaran. Nggak ada tanggal 62 ya bang? Nggak ada tanggal 62, nggak ada. Anda ngigo ha? Triol has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for Ih, his troubles. bagus banget itu padahal tendangannya. Bisa gol itu. Mabar ML aja yuk. Wah, ML saya masih epic. Masih epic pak. Ngepush pakai Laila. Ya udah gitu aja Laila. Bodoh amat lu mau pakai MM5 juga bodoh amat. Yang penting gua Laila. Udah gitu aja. That's a stern challenge. He will go no further. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Offside. Oh, he's managed to get himself offside. Dompet gua ada yang 6-0. Udah kok bisa alah gila. Bener-bener pak, dari tadi pak saya menang ngebantai 9-0 kagak ada disebut-sebut gila. Yang disebut saya kebantai mulu. And here's Davis. Now then the balls come loose. Davis just loves to go forward whenever he can. Bertingkah lagi football. Sama naik epic nih, masa perasaan udah mitik deh. And he's in a big chance. He's delivered all Pusing gue sumpah. Well, they would have been looking at him to produce. Mending ngerjain tugas Bu Ida kalau begini mah. Lihat Google beres. Nanya orang beres. Lah ini gimana? Oh gitu kalau lu ngebantai. Gila. Orang-orang tuh kenapa nyakit apa pak? Pada jago semua no. Aduh. Kayaknya saya aja deh yang on deh mainnya deh. Nggak main sehari aja kayak begini pak jadinya pak. Florian, come on. Florian lari. Ya. Nggak masuk loh itu loh gila. Itu kayaknya gawangnya digeser deh sama dia. Kok bisa nggak masuk itu? Buida anjir. Iya Buida baik ya. Guru terbaik. Mantap. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Ntar malah ngitung gravitasi bola pas nendang. Waduh. Iya, bola ditendang aja. Itu saya paling heran itu Pak, apa namanya yang beli ikan mujair, apa namanya? Totalnya mujair, lele, totalnya 25.000. Harga satu ikan mujair berapa? Kan bisa ditanya aja ke abangnya ya. Bang, satu mujair berapa gitu kan. Ngapain dihitung-hitung? Kan beli mujair 3, lele 2, mujair 3 biji, lele 2 biji, terus totalnya 60.000 ya kan, terus dihitung lele satu berapa, orang tinggal nanya doang ya, segala dihitung-hitung, pakai x ya apalah itu, fungsi-fungsi, F1, X1, kali silang, tinggal nanya doang ke abangnya ya, padahal. Hashtag 62 dan 60. Waduh. Bukan Mujair bang, Maguire. Oh iya, Harry Maguire. Well, as options go, that was a superb choice. It's over and in. Job done. Juventus grab a couple of goals without reply. It's perkara apel doang, Pak. IPA jadi ribet tuh. The command has been established. Dor! Astagfirullahaladzim. Hei, Jin. Jin, keluar Anda Jin. Hei, itu di depan gawang. Astaga. Aduh. Ya ampun. Palacios. Sabar.
Emang lagi anyep aja Pak malam ini Pak. Tahajud deh. Fits out to the right. Sabar Bang. And there's his chance to lead the counter. Gimana Pak? Oh, he's picked out the runner. Good ball. Apa? Saya sabar kok. Morishige Tenang aja. cuts it out. Well, that had the Bapak makings ini of kalau something quite sticknya kuat promising, dibanting, but saya it's banting nih fizzled sticknya. out into nothing. Itu depan gawang loh masalahnya loh. Out to Itu the left flank. peang palanya po. Palanya si Weir. Fits. Now it's Partey. Oh, strongly challenged there. Ampun. He's gone down, but the referee Bang just kapan tells ya him to menang get gitu? back up Aduh, again. nggak tahu Pak. Now Apa? it's Sancho. Kayak nggak pernah menang capres itu ya. Wah. Now there's a fine ball. Ya nggak pernah menang pemilu. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Main COC gak bisa sabar nih Pak. Alah COC lah. Saya lagi main COC. De Jong. Banting PS-nya biar dapat duit Bang. It's Inzaghi. Anda kalau apa saya banting PS, Anda donate nggak apa-apa deh. Donate-nya harus lebih dari harga PS-nya ya. Interesting ball. That is a brilliant interception. Aduh, haus lagi. And it's De Bruyne. Oh, he couldn't quite make it. Added time. Vitz. Tutorial cetak gol gimana sih? Ah, elah, males banget And the gue main whistle goes beginian for gila. half-time. How's the first half 2000 enggak compared with your lah. expectation? Janganlah, Well, it's 2000 looking dolar pretty boleh. straightforward, Peter. They've got themselves 2000 into a euro very boleh. good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? And Long we're ball. already back underway here. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal Apa sih ini? becomes crucial. Ah, walah gol lagi ini. He's played him through here. And the shot! Untung aja bagus. Bagus Oliver Kahn. Gak sia-sia saya beli Anda. It's a pretty loose pass. And the shot's a real chance! Good PS stop. kan 2 That juta, wasn't gue easy. donate 10.000 mau nggak? Mana ada PS 2 juta Pak? PS apa itu 2 juta? De Bruyne with the PS short apa one. 2 juta? Gila. Oh, he's brought it Astaga, down, penalti and pula. it is a penalty. Arsenal Dah, present udah. their Gua nggak tahu opponents lagi with deh main the ini apa best sih. possible chance Hah? here. Tapi emang apa namanya narik viewer Pak main inian. Kiri ini. Astaga, dipanenka nggak tuh sama dia? If you like, and they're running away with it. 4 juta, 5 juta Pak. Iya Pak, 4-5 juta. Well, that's about as cheeky as it comes by going right down the middle. It may have backfired. Ayo, but ayo, ayo, it's ayo. worked for him this Gas, time. ayo gas. Kalah mulu gue. Ayo, comeback is complete. Ayo, teori This comeback is yuk. becoming a Jor! stroll. And here's Neymar, and he's surging through. He's had a hit. Yes, ambil bola, ambil bola, ambil bola. Ambil bola. Come on. Oh, beautifully dispatched. Gila, kurang keren apa gila tuh gol, Well, you hah? know, sometimes it pays off not to think Rada too much belagu about ya. things, just put your Pada foot through it, and udah kebobolan that was a good 3 juga. example. Great contact, and the keeper had very little chance. So is this the Akhirnya start saya of a cetak comeback? gol. Untuk ke berapa kali malam ini ya? Juventus appear to be happy Bisa to let dihitung their lah. front players stay up front all the time. Set. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's Ih, plain and simple. kok gitu? Hoki-hoki. Waduh. Tiba-tiba saya ngeliat komen kenapa hoki semua, Pak. Lah, mana itu? Kemana itu ngelempar? Astaga. Ah, good steal. Sombong He lemparnya just gila. read it. Mengigau apa yang lempar tadi siapa itu? Poor pass that, sloppy. And here's Roberto Carlos. De Jong. He's there to get rid. Buset, di spam hoki langsung loh. Bener-bener. Sundul. Cleared away. Spread out to the Ah, left. offside. Oh, The iya referee's kan? awarded a free kick. Oh, enggak deh, free kick nih. Kalau Fabio cetak gol sama ngebantai hoki ya. Ya, bener juga sih, ada benernya juga sih.
nggak salah banget has sih, been ya. booked, just to confirm for that earlier incident. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had. Tuh lihat nggak lihat gimana itu gol depan mata Anda itu, lihat lihat pojok kiri atas, lihat, ayo lo, lihat gak itu free kick, indah, beautiful, hoki kok, iya udah deh. Astaga. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Gets away from his opponents. Bener-bener langsung di spam hoki loh. Ngeri netizen. Short corner ya, iya kan. Cabu. Yuk. Bangun lagi dari bawah. Chiesa. Untung aja tiang. Ayo bisa yuk satu gol lagi nih, seri. Poin pertama kita di match keberapa ini? Kedua apa ketiga? Di divisi 4. Partey. Arsenal looking to pass their way through. Looking for the runner. Dor. Kok bisa sih kiper kayak gitu? Kalau nyetak gol bilang hoki aja, iya deh. Aduh. Support dikit kek, buset deh. Dibilang hoki mulu gue. Wah, lihat kan? Lihat gak? Hah? Gila nggak tuh? Tendangan apa itu? Tendangan Garuda namanya. Tendangan Garuda. 3-3 dari 3-0. Ayo, hey. Mi. Di spam hoki langsung loh. Mi. Langsung di pause sama musuhnya. Tiga berturut-turut loh halo, 3 berturut-turut, ayolah, aku ya lah, saya jago, gampang gue juga, gampang gue juga bisa loh, kalau lo hoki, aduh, siap Bang Jago, suhu ya, kalau sekarang manggilnya ya, suhu. We have ourselves a real game here. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition looked completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. And that interception was most necessary. Nggak dapat. Ayo lebih sabar lagi, main possession. Sabar. Ayo. Partey does really well to win the ball there. Ya ampun, kenapa nggak ke Partey? Malah ke situ. Bagus. Come on. Dapat. Passing. Dapat lagi Otavio. Yes. And it's Inzaghi. Yes, Neymar. Come on. Astaga. Itu berhoki. Bagus dong hoki dong. Kalau hoki bagus dong. 3-0 dari 3-0, Pak. Ini lihat ini 4-3 nih, lihat nih. Buset, masih di spam aja hoki-hoki. Padahal golnya kapan? Ayo Otavio, yes. Out, yes. Bagus. Come on. Dia kesempatan kita untuk mencetak gol. Corner kick. Partey. Now it's Wirtz. Arsenal merit full marks for their attitude and application in trying to win this. Kebobolan dah ini dah. An awful lot, obviously. Ya elah, udah kebobolan ini. Kan gue bilang juga 4-3 kan, beneran kejadian 4-3 kan.
Oke aja, iya dah. Aduh, bener-bener mual gue. Lihat orang kayak gini, astagfirullahaladzim. Carlosnya udah capek, Roberto Carlosnya. Juventus take the lead. Oh, this is fully deserved for me because they've shown great heart and spirit. It's there to win from here, or dare I say, kena counter loh, sekali kena counter mati, langsung bobolan. Kok orang tahu aja ya, saya mau ngumpan ke situ ya. Gampang itu lawannya, wah, gak gol ya. That's been intercepted. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Astaga, udahlah capek lah, main ginian kalah mulu. Set, kalah mulu gue main ginian. Astagfirullah. Udah amat, serang terus. Oh, kok gitu umpannya Neymar? Masih ada 1 menit, ayo let's go. Masih ada 1 menit. Otavio dapat. Kok capek gue. 4-3 ya, elah. Binatang Sadly, that's all it takes. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Arsenal never really got into this game. I think conceding as early as they did seemed to completely undermine whatever had been put in place before they left that dressing room, and they just didn't readjust to it at all. And all that remains for me is to thank you. Lemes. Aduh, malah dingin banget lagi. Udah 4-3. Aduh, ya ampun. Lihatlah. Gimana ya? Saya udah lemes banget ini pas. Sekali lagi deh ya. Sekali lagi sampai menang. Saya belum menang nih. Ayolah, menang lah. Prediksinya bener bang, 4-3 ya kan. Saya jago prediksi, Pak. Jago prediksi. Sabar, sing sabar. Orang lihat anak seumuran gue pakai motor bagus, style bagus, sama cewek. Waduh, sedangkan gue punya motor. Aduh, bener-bener kasihan banget. Bener kan, cuma di prank doang, hoki kasihan maksudnya. Ya udah, ya. Aduh, ayo kita buktikan. 62 60 43 nggak dihitung dong. 43 nggak di apa, pegal lagi pinggang. Harus kaji Naim kayaknya ini, Pak. Ayolah musuhnya, ayolah musuh, ngalah lah, ayolah. Saya lagi streaming nih, live streaming nih. Kalau nggak live streaming Anda bantai juga nggak apa-apa deh. Lagi live streaming masalahnya ya, YouTube. Hei musuh. Tomiyasu, Dusan Vlahovic, Piska, Kylian Trippier, Upamecano, Manolas, Unai Simon. Roberto Carlosnya di situ. Pinter juga sih dia. Oke. Berarti saya beli ini aja left back Ntar Roberto Carlosnya saya majuin ke depan. Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Bismillahirrahmanirrahim. Gaziantep FK. Koyo dulu biar menang. Waduh, Koyo nggak tuh. Ayo, bisa yuk. Ini apa baru mulai langsung long ball gitu. Menjijikan Anda.
Ayo. Ini lawan. Yang gampang lah. Anda ngalah lah, saya lagi live streaming, Gol. Ya. Gol, nyetak gol terus. Ntar kalau pergi koyo. Ya, konser ya. Asik. Lihat Inzaghi-nya ada overreacted banget, Pak. Inzaghi, Pak. 1-0 nih. Ini saya bantai nih lawan nih, bener nih. Semoga. Ini orang apa sih main long ball aja dah. Now it's Wirtz. The pressing's intense and it's paid off. Oh, that is lovely footwork. Hoki, pasti hoki. Tuh kan, pasti hoki kan, bener kan? Bener lu. Out to the left it goes. Komennya pasti itu, Pak. Setiap cetak gol, Pak. He's felt that, hasn't he? Ya, Bit of an Otavio. appeal, but nothing doing. Partey. Passes coming off in quick succession here. Could have been dangerous, dapat dong, but Partey. it came to nothing. Badan Has doang been gede. intercepted. Merebut bola kagak. Emang hoki ya udah. Iya, emang hoki juga sih. Dari tadi Well kagak seen. Saw that menang-menang, coming. Pak. Dari tadi kalah mulu, menang cuma sekali. Itu pun buat menjaga ini doang. Ngejaga biar nggak degradasi ke divisi 5. Well, that is one way to stop him. Masya Allah, dijatuhin semua. Ambil bola cepat. Ambil bola cepat. Partey. Arsenal making the ideal start. It is something to build on. Bagus satu, ah. A super start. They've Ya made their intentions ampun. clear and they've Itu backed ntar them up. kalau gak menang 2 kali live sampai 10 janji gue. Aduh, bener-bener. Delicate pass out to the flank. Roberto Carlos. Defenders on the back foot. Manolas. Ih, apa itu? Pelanggaran wasit. Duh, pinggang udah sakit, Pak. Udah pegel, Pak. Kagak menang-menang sih, ah. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Yeah, and he's just entered the last chance saloon. One wrong move now, and he's in trouble. Udah. Roberto Carlos. Oh, he's picked out the runner. Patin tuh apa sih? Janji apa itu, Pak? Lovely ball. Saya and can he barusan, finish? baca. Itu ntar kalau gak menang 2 kali live sampai subuh. Hah? Maksudnya? The invitation was received with Itu such a kalau clever ntar run, kalau gak and he menang had 2 that kali live defense sampai in utter subuh. confusion. Udah bang, pegel mah udahan aja pasti kalah. Aduh, mual-mual And that di has added a whole satu new aja nih. complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. Halo, When you've got player two di luar strong teams, sana, a fairly tolong equal kalau ketemu standing, saya di the pur outcome aja ya. should all come down to finishing. Saya lagi live stream, Pak. Anda terserah deh mau bantai Just a orang bit deh. on the firm side. Ngapain jatuh coba? Kenapa jatuh tuh? Look, it's a run defense is this like, Kelakuan but the ya, kelakuan timing defense has ya, to be kelakuan spot defense on. ya, lihat. Wirtz. Yes. Arsenal with a chance to counter-attack now. Yes. It's Wirtz. Ih, dapat aja loh itu si Pogba. Badak begitu badannya, gila. De Jong. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Lu. He's in a good Udah, position udah. here. Udah. And the shot. It's loose and there's a race for the ball. Besok live bang, tidak. It's Besok gonna go a long mudik. way. Besok packing dan And segala here's macam. Calhanoglu. Tidak Now tahu there's a maksudnya. fine ball. Kemungkinan besar sih tidak. Tapi ya lihat saja. Partey. Now Saya looking juga to belum orchestrate a lanjutin counter. ini kan, God of War kan. Back in possession and ready to go again. Ih, De ayo. Jong. Alamak, Calhanoglu jang. running with the ball. That's a nicely weighted pass. And the shot. Tunggu aja. Gak ada bahan bulian kalau live kelar, bang. The keeper really Bener-bener dug out his defense then. A magnificent effort. Bener-bener loh. Gak ada bahan bulian. And it's Trippier. Lo. Big chance. Ih, Another iya, chance. bagus banget. It's gonna Tangan be siapa another itu? corner, I think. Live lagi kapan? Minggu depan kali ya? Minggu depan kayaknya.
Soalnya saya mudik lumayan lama. Iya ampun. Trippier. Oh, good read. Ayo counter, let's go Neymar. Arsenal can Nggak ada start a pemain dia. counter Yuk. here. Yuk. Yuk. Ayo dong. Driving on and making good progress. Good Ya. read, needed to be. Itu umpannya umpan kayak anak SMP Pak ngumpannya. Kayak apa? Maunya kenceng-kenceng aja ngumpan. Tidak diukur. Neymar gets it back. And here's Inzaghi. Hits one. And in Ya. and it's a goal. Tuh. Lama amat gak ada bahan bulu. Wah, He was bener-bener really tidak. quick to react to Ya, the mudik initial les pakai save, apa and lah he ya has guys ya. his reward. Kuota habis Listen, Pak. he would have been Sumpah. advised to do that as a kid, and it's obviously Masa enggak? etched in his Masa mind saya di now. mobil apa namanya nge-live ngomong-ngomong teriak-teriak gitu kayak orang gila aja. Looks to go up and over. Tulisan Vlahovic. Oh, this now the Ih, finish. ih, ih, It's ih, Ramos. ih, Who's going to get there? Bagus Oliver Kahn dari tadi, Oliver Kahn sumpah. Beli kuota lah, vlog belilah makanya Pak. Itu Sosiabas, lihat. De Jong. Vitz. Chance to break. Now it's Inzaghi. João Cancelo. Shifted upfield. And it's Inzaghi. Ya Full ampun. pass too easily intercepted. Neymar. Wih, pelanggaran dong. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. Nggak gol lagi. It's anyone's ball Wih. now. In for the follow-up. Now who's Lah. going to be first to this? Apa itu barusan Pak? And that'll be the last Dulu act of kota the vlog first lah half. kehidupan di kampung So kayak a mana? really Enggak, good saya nggak half of ngevlog Pak. football. Three Saya malah goals jadi face and reveal just nanti one ujung-ujungnya. separating them. Nggak mungkin kan face Either reveal. side holding back here. It has been quite a half this. Well, it's still anyone's Paling bentar game, lagi yang as video both sides have itu shown they have goals in saya them. As for ini the next one, private, should it Pak. arrive, Pengen enggak soalnya they pengen have di a private bigger tapi bearing kok as view-nya to who banyak emerges victorious. gitu loh. Arsenal Salah satu heading fit. to the half-time break with a narrow- and the shot! Bagus, Coming tangan in siapa for the itu? pieces. Iya loh, maksud juga. Oh, taken with Bapak gue juga style. udah tahu Bang Muka. Oh, this is a real show of character. Rather than let their heads drop, they stood proud and fought hard. yalah. Brilliant. Khan did well the first Jadi abis ini time. saya udahan, Nothing udah he capek could Pak. do about Sorjono the mau live kan? Look, that's one of the first things you learn, whether Saya you're juga a mau striker coba. or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage. Capek orang. Sometimes you'll Dikerjain mulu sama Referee's football. awarded a free kick. Oh, he's taken it. And here's Neymar. Ih, kok gitu? Sok-sokan backheel. Fiddles it Enggak dong, through. enggak dong. Ya. And no, that is pretty much the end of that. Octavio. Vitz. Interesting ball. Bagus banget And he's picked umpannya. out the run. Inzaghi. Ya, let's go. Massive goal. Ya gak pernah menang, ini menang nih, ini menang, lihat And aja. it couldn't be Ya, much ntar gue better. belum ngeliat muka He lu was sumpah. born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. No space, no problem. You just Jangan di take cannot down stop him. videonya, Filippo tapi Inzaghi view-nya banyak. demonstrated Cek aja great Sorjono strength yang there. main He really gitar. had to Emang hold dia his tahu yang man main off gitar and yang mana? just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Arsenal get themselves into the lead. Ih, It's a pretty loose pass. So what can they make of this? astaga, ayolah. Played out wide into space. Gila lu. Good Orang spot. He's seen the run. Morishige spots it and intercepts. Astaga. It's a good ball and he could be in. Çalhanoğlu. Ayolah menang lah, ayolah penutupan lah, menang lah, ayolah. And the counter is on. Vitz. Ya, ayo Arsenal Inzaghi, yes. finding their passes.
Inzaghi unable to make it happen for all his good intentions. Lalu di mana nggak tahu, ayo di mana. Bisca. Anda harus usaha ya, usaha. Gets his pass Usaha. away. He's in plenty of space here. Dapat, yes. Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. Spot on, Peter. Maju. Nggak dapat. His positioning was spot on. Ih, bagus. Robust defending and the ball's been lost. Calhanoglu. Pak, Pulled nambah-nambah past that, views. sloppy. Played out towards the right wing. It's come through and he's had a quick look inside. Dor. And the goalkeeper's Aduh. got a good palm to Kenapa that. kipernya maju-maju gitu, Pak? Great ball, real chance. Alah. Sebelumnya kirim coba 5 bulan yang Oh, that's lalu. a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Bener-bener ya, Suhlon ya. Fitz. Tandai kau. Shots on here. Oh, that's a cracking Alamak. ball. Too Mundur quick angin for pula dia. defense and keeper. Bisca. Calhanoglu. And that interception was most necessary. Played out to the left flank. Ayo. Saya udah Now capek. here's this and hits. Untung aja. Should have Mau equalised. pengennya susah Oh, I banget, can't gila. hide away from how important that was. Di pause. Bikin emosi emang. Ya udah, saya ganti pemain juga. Wirtz ganti deh sama ini Brahim Diaz. Brety main gak ya? Brety nggak usah. Anda nggak usah main Brety. Gue ngeliat videonya rusak. Memang bukan untuk orang-orang biasa, Pak, videonya, Pak. Memang orang-orang tertentu aja yang bisa. So, time for changes on both sides, actually. Number 6. Number 18. Partey. Coming on the field. Number Cat. He acknowledges that he should have come up with Ih, something dia better masukin there. The Firmino loh. movement was good, but the pass lacked authority. A Lu cause bisa of aja. mild frustration. Alah, ayolah, gue mau menang, ayolah, udahlah, nggak usah ini lah, udahlah, defend aja lah. So Carlos gets rid Ih, without bagus. sophistication. Bagus, kecuri lagi ujung-ujungnya, coba. Now it's Roberto Firmino. Back when it goes. And here's Roberto Firmino. It's bener-bener. run loose. Who's going to get there? Tries to dink it in. Yes, Keep calm and carry Yes. on. That's the job in a nutshell now. yes. Now it's Neymar. Alah, Arsenal need to hold on for a few more moments. defend, mundur. And it's Perisic. Turun semua, turun. Hei, turun. Pogba. And that has left him in a heap. Counter, ayo, I counter. thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Alah, Neymar udah capek. 688 Bale. bisa, yuk. Bagus, Roberto Carlos, come on. Inzaghi. Otavio. There will be 1 minute at a time. Bagus, ayo. Filippo Inzaghi. Ayolah, udahlah, wasit. Bale. Wasit, dah, udah kelar ya. And time is up. Biadab. Arsenal have held on. A Ganteng knife banget edge mukanya. game, Waduh. a single goal margin, but they have Masa won it. ini Filippo mau Inzaghi ngerosting picking atau up the emang man of the muji, Pak? match Ini award, kayaknya and ngerosting no nih surprise orang-orang kayak there. gini nih, So what sumpah. do you take away from it all, Jim? Udah, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih Sulon, Sorjono, Ade, Rasya, terus siapa lagi tadi? Ada mau siapa tadi tuh, mau mandi, dan yang lain-lain. Terima kasih yang sudah nonton. Saya end stream dulu. Muja, Bang. Oh bener ya, muji ya. Kirain mau roasting, Pak. Udah deh, udah menang ya. Dapat 3 poin aja susah banget nih. Ya, sudah ya. Saya tutup dulu. Sama Bang, terima kasih semuanya, terima kasih. End stream dulu. Kita ketemu minggu depan. Sip, ketemu minggu depan ya.
Minggu depan saya udah normal lagi lah.